Na svakodnevna pitanja zašto cijene rastu, zašto je sve skuplje i zašto inflacija ponovo galopira, moguć je samo jedan jedini odgovor. I cijene su cijene rata. Potrošače brine vrtoglavi rast cijena. Ekonomiste opet brinu poremećaju privredi jer su političari i privredu uvukli u rat. A to su dva jaka razloga koji su dovoljni za visoku inflaciju. Monetarna politika očigledno nije više pod kontrolom vlade, kao ni kurs dinara, kojeg u prečutnom dogovoru kroje privatni dileri i osamostaljene republike. Zato i ne čudi što su plate polovinom godine bile nominalno za 6% veće nego u istom periodu prošle godine, ali i za 50% manje vrijedne nego 1990. godine. Na deviznom polju je situacija još katastrofalnija. Mnoga prelijepa turistička mjesta su ratom opustošena, te umjesto da od turizma devize dolaze u zemlju, one se odlivaju za nabavku oružja. Još nema podataka sa koliko je deviza plaćeno brojno naoružanje zaraćenih strana, ali se može računati o pozamašnoj svoti koja bi ruiniranu privredu zemlje mogla podići na stabilne noge. Uz to dolazi i neobjavljeni, ali faktički prekid veza sa svijetom, nemogućnost uvoza i izvoza, prestanak cirkulacije roba, novca i usluga, što je privredi nanijelo katastrofalne štete. Danas, kada ne funkcionišu ni telefonske, a kamoli saobraćajne ili poslovne komunikacije, cijena političkog raspada privrednih veza plaća se najdirektnije. Zbog svih ovih uslova cijene jednostavno moraju da rastu, a to sve pogađa običnog potrošača. Ukupna ponuda roba na domaćem tržištu pada iz mjeseca u mjesec, a kada su sukobi u Jugoslaviji počeli da dostižu dramatične razmjere, izvoz i uvoz su prepolovljeni, posebno uvoz repromaterijala, što je samo dodatni udarac već po samoj proizvodnji. U drastično smanjenom uvozu robi široke potrošnje najviše trpe prehrambeni proizvodi, meso, mliječni proizvodi, riba i prerađevine. Cijene domaćih proizvoda iste vrste automatski skaču i to neopravdano visoko. Teško je danas prognozirati šta će se dogoditi na rasparčanom tržištu u Jugoslaviji, sa proizvodnjom, sa cijenama. Jedno je pak sigurno. Hiperinflacija uzima sve više maha, a njene posljedice osjetit će uskoro svi građani i to bez izuzetka.